mun sang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong te inza in chibai kan bu ka cheu voin hi February ni so pakhat inrin ni ania dama in theu kan be se US jetin engemo thil akap thale ta China bok anile mai thayani Karliam ta khan US jetin Chinese spy balloon alokap thatoa niruk nu lok February ni som nimin zirtop ni khan US jet fighter 10 thil engemo en thak na nge ti po riat chian lo an kap thale ta object thil engemo riat chian lo Alaska van bo ruwa ka thok hi February ni ko tlai lama khan an mu a Alaska mar lama kal zelin Canada ramri shula a omani tui pui a khal ve ka wangin chunglama thil omte mu a hara chu wangin he thok thei thil engemo po hi an mu mai lo ni in an soya an mu chian vele President Joe Biden chuan kap thaturin order pe ngalani US military chuan thlona tir ngalin eng thil nge ti an zir chiang phota ti chuan mi hring omlo unmanned aerial vehicle ni ti an confirm nuwa ka thak mai an rem ti ta ni US White House National Security thupuang tu John Kirby chuan eng thil nge ti hriat chian lo Alaska van bo ruak sang taka fit singli aya sanga thok kan hnuwa eng wanga thok nge tu ta nge ti kan hrelo amaro chu mi hring nun natan thil hlo om ani theya kan kap thata ni ati Atlantic vaw kama an ka thak tak Chinese spy balloon ai khan tun tuma mi hi ate deuh zoka kar pa ngai tiat vel lekani eng thila man tur nge tu te ka chu nge ani na dik tak kan theri lo John Kirby chuan ati bok Pentagon thupuam tu Brigadier General Pat Ryder chuan he thil ka thak nan F-22 Raptor stealth fighter an man thu soin F-22 hian AIM-9X missile mangin aka ti asoi Chinese spy balloon an ka thak naral thuam nen thu munani an ka thak tak thil ke som te hi an char khom le vekanga ti chuan an zir chiangang amaro chu en thak na te alo ni tak tak chuan information zong te chu atir tu nen lama mun pui lama athon man vek thovinarin omani Chinese spy balloon wangin US le China relation a chiat bel ngala ni tam aliam ma in China man ruwa ni nge yangai US airspace a mu ani le a United States hian engemot takati lo chuan China hian hlau to lo ti a chiang viau mai tin hetianga US van bo ruwa ka ramdang en thak na an thlok fo thei hi US Air Force 10 an ram an ven him tok lo zia alan chian em na ani bokani China hian eng ma da ruk nei chuang lovin US hian aram van bo ruak ven him na lama eng angtin mun nge thlen to ti hriat tum mai te po ani thei ve tho pok Chinese spy balloon khan ram rang somli chuang alo tlo to ni in US official tenan soya United States phei chu tun nai khan voili aya claim lo alo tlo to ni in an soile ngala spy balloon khan US military base lian nuclear missile om nate alo tlo kual duwa to a China PLA 10 information poimo an renewal to nge yang khathilawang khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan Beijing tlo tum chu athul pha khania mase China Foreign Ministry lam chuan Blinken azin tur thu eng ma thutluk na a omlo an lo ti ve thung atum khatnan nuclear and bio attack joint military exercise US in India sanction atumem tonlai khovel indo na hi chuan nuclear hian soi rik a hlo ta fo maya biological war phei hi chu aruk theiang berin an mang ta fo mai nuclear le chemical war ata na lo in buat sai hi thil poimo tak ani don ta Indian Commando National Security Guard NSG le US Special Operation Forces SOF te chuan India ram chenaya tarkash exercise an nei meka chemical biological radiological le nuclear CBRN ral thuam laka inven dan le a man dan te an zir hovani
an program hi January ni som pali khan an lo tran to a February ni som paruk thleng a o ang tuntuma Ukraine indona po hian abikin Kharkiv indona te khan Russia chuan chemical weapons amang niarin na alian hlea hetiang lam zirna nei hi alo tul le zual pha ta ani ber kumsang ni le som pasari Syria boina po khan chemical weapons man ni in Mizo ai tlem lawin an lo thi pha to ne US le Russia in kara hian indona lo chuak ta se ral thuam zong zong an mang don ani maya chemical phei chu an mang nge don ti achianga chutiang laka inven nan tuna lo in buat sai lok hi apoi mo hle rengani Biden admin Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Karen Don Fried chuan India le US in lai chin na chungchang soin India in Russian oil le hi Biden admin hian har satna ani ran lova New Delhi hi sanction atum lo India le US in lai chin na hi athu ka India malak na inrol kan tum lo ani amaro chu Russian budget deficit kan hu to a kum nga atanga kum som aliam le meu chuan Russian oil hi za som nga lai mai chu about to do na sanction policy lek ko kher hi tool kan tilovani ati Karen Don Fried chuan Prime Minister Narendra Modi in Russia le Ukraine war ti to pani theina na ahmalak na US na hriat thiam thu asoya Bali muna G20 summit khan pumodia chuan tun hun hi indo hun ani lo ati kha US chuan alom hle ti asoi Assistant Secretary for Energy Resources Geoffrey Piat chuan Russia in energy market ti buai vekatum nakara hian US le India in lai chin na hi apoi mo hle ani ati Ukraine in daw nakara Russia chuan gas le oil hi ral thuam angin manga Russia hi tu main gas le oil supplier tan andu to don lo Russia hian oil supply ati buai vekani Geoffrey Piat chuan ati bok Karen Don Fried chuan indona ti top dan tur chungchang Secretary of State Anthony Blinken thusoi asoi chonga Ukraine indona ti top tu tur chu Ukraine lam nilovin Russia lam zok hian ni Ukraine in indona top santa se Russia hian Ukraine ram hi ala vek dona ni maya Russia in indona aban san zo kero chuan indona hi atop chu ni mai ati Don Fried chuan Ukraine mi puite angai san thu asoi bok Imran Khan hi Pakistan Prime Minister lan ni reng sela chuan Pakistan hi awom to kher lovang Pakistan le IMF in biak na a lo chamta a Pakistan rama hian oil awom to manglo nia soyane Economic crisis na hong masak ber chu oil industry hi ane fova a chan chu ram danga tanga lak lu ani thina Sarkarin oil chok lu nan sumtam taka senga Sri Lanka ang pokin Pakistan mi puite po hian oil le natural gas an tla cham ta hleni Pakistan Punjab region a chuan thakhat IRA oil an mutalova pam ten supply an mu miau lo wangin mi puin leitur an mu theita lo Pakistan Petroleum Dealers Association PPDA chuan oil marketing companies OMC te an pu ve thunga teman kan siam ang min pelo antia heti lai hian OMC Pakistan chuan PPDA pu na hi changin oil man ti san an duwa wangin supply omlo angin an soi ve mai ni alo ti vele bok Punjab region a hi chuan oil pump then khat khar ani ta hial maya Lahore bika pam zali le somnga omin chung zinga pam som sari zet chu aruak to ne heti lai hian Pakistan sarkar le International Monetary Fund IMF indor na po akal tluang hlei theilova ni som lai mai anin biak nuwa US tual tau IMF hi Pakistan sarkar malak na alung oi chia talova mai chana in biak na ti top ni in video conferencing hlimthla ero chuan in biak na anla nei chunjom don ni in an soi Pakistan hian IMF atangin sum apuka atho kwanan Pakistan din mun anan en nona IMF how to na than porter hovin January ni somthum pakhata tangkhan
Islamabad an to ni IMF hi alung o yani chuan US dollar billion khat point pakhat an pele dona amaro chu Islamabad an cham chung hian in remna an ziak thei don talo IMF chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif le Finance Minister Ishaq Dar te in pekna lom anti thuan soya theito pin ma an la zelanga virtual kaltlangin in biakna thatak alo thei tur thu an soito thin angin kumsang ni le som pakwa khan Pakistan ne IMF hian US dollar billion ruk in remna an siama kumliam ta khan US dollar billion sari hu in remna an ziak thar le boka amaro chu Pakistan Finance Ministry in IMF thuron azom that lo wangin Pakistan economy chu acheta hle maya chanchu mai ahar sata hle ani Pakistan's Finance Minister Ishaq Dar chuan IMF beiseina angin Pakistan chuan chia rupees billion zale som sari zet mutumin malakna ani mek thua soi IMF thilphute news masalama khan kan soinual to a helam hechu ti hian du tokri photila Army Chief Gamar Javed Bajwa chuan Imran Khan kha la Prime Minister reng sela chuan tun a hian Pakistan din mun hi a chle to ang Pakistan hi a omlo hial to zokang ati Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI thui hroi Pakistan sarkar kha Pakistan ramta na hlo takani Imran Khan a Prime Minister reng chuan Pakistan a to don lo ti in journalist Javed Chowdhury nen anin komna asoi khati zong khatun tumata na international news le politics kanan soi the chuni a atok hlengamin lo ngai khak sakawangin ngai khatu zong te in chunga kan lo me